also a soon sorry software. Ne ho ne na tade ne kire so isu ne ho ne na fade police ni ba ofie no sa uniform a odi hu so e police ni so je ni ba ofie na o she uniform hu so e so je ni metia no kora yes enti se obi o se oye deep spiritual so ba won chan a ne ho na fade na ba kire nipa kora oye enti nipa bia no wa fade ana se atade a ba hye na ba kire adwuma ko a oye ba medie me deep spiritual and yes spiritual say normal spiritual deep ne moja sam it is a one moja sam a wo no deep okay you was spiritual they were deep you was spiritual and you were deep me dey deeper deepest bibi what deepest na chikra na e noa me say obi antumi ntena Ghana ha enkansa ma mekan bi so for ben wa ba abonte abeka say obi yare not ya kontum wo London Canada US baby a ot Ghana wetuma san yare no obi ani ho emprapa ne wetumi akasa yes see any challenge enkrofo bi say me sorry na kofa asofa betena ma radio so omo be yi omo security mpie and omo na me be di obi antumi anya ohwe ene dey agronom dey they are toys because me to me and media mama me kura and the kind of angels I'm telling you there are more than 1 million soldiers and after 1 million soldiers you know extra 1 million you know angels are mean woman namono and legion nena you know men can mama atade no ho quotation na atade we me the go so kura na say wo yare a wo to me to I'm telling you, matadi ya meshe we keke. Sa wo ben me. Na wo so so atade ni mukura na wo yare a. At once I was so want to talk. Yes, I was so want to talk. Na say to me wa atade ni mu. Atade no answer na wo be hye no. Agi say wo conjuration. And invocations. Can you to me. Chi ni men kan den. Wo be to me. Wo be to me na wuram. Answer na answer wa kan ho. And the Sabbath after just said, Nemi Niasa so atade we obi antumi nhye agi said near my point no say on sha atade we answer no so wan ye ne wo so mo ye aso mo de ahye no sana London keno ne ma me atade a mo de hye no o mo ye ne ma ma no answer na o mo de atade no ehye no because atade no to me bro for me find the transfer of power that is it attorney yes and it's a matade a me hye to me at matade and no nipa biara o sha atade biara to me wom enti ya we atade an fan chekeke and also a chema no ma atade keke so ye hye no to me yes usunsum tim enti obetimi afọ watade akoye obone amana yi that's why obi ascend obi hata ne points obi hata ne under no obi akọ yi na ko na adwuma ko no ho adwuma na nya no it's true o sha spirit got snamu enti answer obi ya atade bi a che obi no fanchene abobade ni bi fasi atade no sa 7 days wie answer we yi ade ache o si na na wa hata na wa say sa fanchene e ba na sa honhom no e be free mu akọ okay da yame so what is it ba cha my quotation Matthew chapter 14 verse 36 Matthew chapter 14 the verse number 36 okay na wosre no say Oma won fa won sa inka natade no ano enweno enko ara o se na omo sre ne se Yesu se omo fa o sre omo fa ne nsa enka natade ne keke yanko na dodo a wode won sa kan no ho ye wode na dodo he o se dodo na omo won sa kan atade no omo ho ye omo den enti yare bi akoso bi yare no eyiraye nipa nya yare sa enti atade tumi wom tumi watade mu tumi watade mu mameka obi ayare bubugu abrochire ana ofrem se dadi me pacho matese wo hanki woto hanki bi na hanki ni yensa njire ne enti me pa wo hanki ba ko pe na me fa metinto so na me wo gidi sai wo hanki ni me nsaka me ho beto me ampa nso me sende ma no esiye ne ho to no what you say Isaiah chapter 53 verse 5 mpacho bi wa no kakra na ono de Isaiah chapter 53 the verse number 5 na ono de ye mra to inti wo mu pra no ye mumu ye inti na wo dwere no ye mumu ye inti na wo mu dwere no ye asomdue ho asotwe ye asomdue asotwe eda no so na ne ma atape na ne mantampia mu ne nya ya yaresa
because atade no ho ensam nko no nti atade na me hye no enya atade bi kwa kwa ani nti na ahenie me nkyere wade bi ahenie siesi obi hina ohene na owu ye no ye na atade ehye ne obetena so no na is a transfer of power no na konwa ene ye de man tena so na say na say santa de no sabe pepeneti nti so no so ye de man na tumi na betena ne mu sabe pepeneti ene greater power me bi so asem bi me call baby na ase nipa baako no na tumi e betane mu no e change say o change na tade na sa tumi na kita tare na o hye no wa be run mu normal eti na o kasa different bo say oyi na another one bape a sanity because atade bia tumi wa atade bia mu tumi wa atade bia emu so what you say enti sunsun mu no se atade wo sha atade a ye atade nche keke serious enti na make de bia make say oh bibi wo ho a aye bisa because when misa ade no ana menyina so misa house eden ne ebusa ebisa ne e wo se nipa bia no wa brabo onkan ko ene wadi frim ne ofi ba mu no e wo se wo bisa ade biara e wo se wo nsaka o tena meka na se ade biara e wo se wo nsaka no e wo se wo bisa because when misa ade na wo hwehwe no eti wo nyina so asa na o kan wo nyina so e wo nyame asem kyerosem oni bebe ebisa ya ade bia mpacho hwe me mic na me ebisa ya ade bia okay that's okay ebisa ya ade bia eye nipa ho ade sa opese hu nyankopon na ni mo nyama ye wo se obisa what you say sa opese hu se nyankopon eye nsenkyene ye wo se obisa sa opese hu se aware na wo kɔ na be koyi ye wo se obisa aware nso na me wo me dofo bi a ye ni abre a ye pese ye ko ware no afa na ye ko busa na me busa na ka che me se enye onu na wo se be de tena na great emperor ko ada be bai nipa ye mistakes bebre enkan no omo se okwa aware ye bisa ani ti omo kasa okwa aware ye bisa se fie ho yare wo ho ana bisa se fie ho manegu no omo ye ayarefo bisa se manegu no omo ye bonini omo wo anasa omo wo bisa se manegu no omo paadwuma na omo paadwuma bisa se fie ho na wo ko no kwata wo fie ho ana bisa se abodam sem wo emane wo ne mema na wo fie ho ebi abodam wo fie ho da na if so wo mpese wo mpese obe ware obiara wabodam adnaba Judges chapter 18 verse 5. Okay. Now what catch no say? Judges chapter 18 verse number 5. Now what catch no say? Now what catch no say? Bisa onyankopon we. O se bisa onyankopon we. Na yen hu say yen kwan aye nam sui beye siade kwan ana. Na yen hu say yen kwan aye nam sui ebeye kwan trene ye be boye ana. First Samuel chapter 9 verse 9 no. Okay. O se enkane no. First Samuel chapter 9 the verse number 9. O se enkane no. Se obi ko bi so onyankopon wa dia. So obi ko bi so onyankopon wa dia anka tie. Anka wo pese okwaje visa se obisa wa okita usika no nso okwaje visa se obisa ese wo ya bisa ansa na obisa be de oti abrocho na wunya nkrata kra se obisa recent wunya nkrata bi kura na ma me nua bi o papa nua bi bebo nsam bi anase ofie bosum bi atsena won nkrata no so if se wutu kwan na wan nkra no ewiase na hokwa ewiase da hokwa nke da entu empunu mu anti osis first Samuel chapter 9 the verse number 9 no osi obi ko bisa onyankopon bribia osi first esel ukohwehwe odifo anti o say ye bisa ye ho say hefo na ye bisa akonfo anase difo anase samanfrefo anase eye edisinfo ene ye bisa there was a difference between konfo and dinsini what is the difference then asuro dinsini ela so no konfo dinsini otete haban dinsini tete haban na ko besa konfo so tete haban konfo atete haban wo se utie nyame asam na ubisa wo sebre mu yes wo misa sebre ma wo sebre be basa wo bra be miserable great temper maybe so be na say ebu say wo bible ma enti na e na asofo no bi say obi kra frame me ka kire me say onim say bisa ye bone ebisa ye bone sofo no ka kire no onim ni oka oye zero onim hwe all the time I saw okobisa e na Samuel ewu no okobusa sa suit say no o ka say
we sabo pia oka say ade a waye hunti o te na tade o ade a waye hunti wo hindie ne hwane se de wo hwane matade no omo se enye eye oko fresh sama nti na enye oko fresh sama nyame achiwade na hwan na omo fresh Holy Ghost o ye wan so no Holy Ghost mpacho be kan chi say Holy Ghost o be kan say sama na hote there be ghost konkro no sa o kan chi ya be kan say konkro sa me kire e Christopher ne asofo ne say Yesu eko fresh sama yi ewo he ebra oni asuafo ne nam no okachiro mu se monna ha na me ko people no akọ bompaye Yesu ko bompaye no mpelinfo 3 bi efiri soro esane won Moses ne wawu Moses na why Elia omunyina no wawu enti heaven na Yesu ko frɛ wo no enti Peter man ti so no hwɛ no say papa aha ye ba die eye pass ye dey ye ba ha na Abraham ni Elia very good Moses ka ho na Moses mom ni Elia and because they are 3 enti me pese me mahwefo Yesu ko frɛ eye saman na obompa no asem o ka mo nti ase o na enti mpacho na Moses ote ase ana no wawu na e den na Yesu ko bompa ye hu no enti abisa ye very important now Yesu ko bisa asem o okobompa ko bisa asem say akona me ko no ebe wie sei de enti abeba ye no ebe wie peye wonderful okobisa enti okobisa ye bisa and okobompa ma ne nim fifiri edane moja no go say enti bisa enye mpai boke na mpai boy ye de yin bosomsem no bosomsem me se obi ka se bisa ye bosomsem a na ye nananom no ene ma na omu ye nyina o trosem omu nyina ye bosomsem ene anka Samuel no oye bosomfo nyame kraye doki nyame anka sakra so oye bosom ene be ka so oye bosom because no oji odwan no oji nipa ene oji abeji odwan eti bisa enye bone ebisa nya boni o ene ka chom no munti obi biara o hwe me fatu tirim se okọ ebisa wo de wo ton ade wo mokola ade na wo ton mokola na nkoso ungo bisa sa de ntina nkoso ebi ko bi akọje ade bi abepete wadwuma mu ho ebi kura obi akọkọje biribi ade asiw kwan eti wadwuma mu ho kora no spiritually ya to wo e wo ho nti obi atwam a onhu sa woton ade wo nyina so obi wo ho pa so obeka ya na obeka ya ya Matthew chapter 17 Matthew chapter 17 the verse number 1 o say na nansia achi no Yesu fa Petro ni Yakubu ni nua Yohane ni won de won ko be potent bi so fa baabi na okosare won anim na nanim hyerɛn sɛ owia na ebro bom pa nanim hyerɛn sɛ owia na ne nta de ye fitaa sɛ han na hwɛ ebro bom pa no na obisa asɛm na hwɛ Moses ni Elia yi won ho adi kyerɛ no me ba me bisa question me ba cho me ba Elia no te ase ana no wewu no oyeden no ye saman oye saman obi wu a obedane saman obi wu a wu body na sei eti so no ye be kan sei nya saman o se ebre Yesu bom pae no ohu Moses sesia me maame ya wure me hu me maame wa ha me ko so oyeden oye saman me ko so oyeden aja wo de mami mu aye me maame ya wu ba se me maame ya wu na me hu me maame wa asise me ko so oyeden ghost ghost thank you enti den na wo ane nka saman frɛ no Yesu no di kan frɛ saman ti saman frɛ nya bone den bone na Yesu no akoye na den me hu de eti o frɛ saman fo no hwɛ mame nka se me kyerɛ ade bi wo ho kwa na me yes spiritual work na me hunu so a onu nipa me frɛ no wo mtimi frɛ Elijah mtimi frɛ Samuel because wo mo na wo ba asase no so da ana wo nim asase wei enema e wo so ana wo nim nema bi a wo aya ma na twom a etimi yeyie ma nipa eti wo mo na betimi akofrɛ wo mo ama wo be kyerɛ me sɛ nipa problem wei die yesei na hoto be den ebeba ne bone wo mo ne wei nyamra me ka o good afetie Yesu ko bom paye no oso ohu Moses no wawu obi betimi a kyerɛ ba be ko Moses Yesu yesi na obi no betimi a kyerɛ ba Yesu Moses o
What you say? Moses and not ni baby. Oluma and Castle of 4 pickers in show every heaven will see from no see Moses. Because now one person come from Moses ko. Or no can be fan of Corey. And Yesu Moses. Oh Elia and at the end. Well, you want who edit chere wo. You want who edit Jesus Christ. Ne no kasaye. Woman Yesu Christo yede e kasaye. And say meba into say Yesu wakof on samanfo akokasa na me miss onipa meso me samanfo kasa ade ni nyina nya saman baako. Ebi a Moses ni Elisha na ebi omo ye glorious saman. Omo ye glorious saman. Saman bia ye saman. Sa. Ni glorious saman. Nipa bia wo bia wo ye saman. Asa. What you say? To assume me ne yanko yanim because me person nipa bi tine me bi ase. Enti na okobisa asem bi enti asem bi oka. Na Petro bua say Yesu say. Ese Yesu say. Erade. Eye say yetena ha. Say yetena ha. Se wo pe a. Se wo pa. Mebo asese abisi. Mebo asese mesi dan wa ha. Wo de baako. Na wo de baako. Moses de baako. Wo de baako dan baako mo Moses. O se wo de baako. Wo Yesu wo de baako. Moses de baako. Moses so de baako. Eli so de baako. Eli so de baako. Na ogusu kasa. No ebra ogusu kasa Petro kasa. She. Omunukum bi a ehan bekata wo. Ehan bekata wo so. Na she. Me paso munku na fi asase ase na fi soro. Efi soro. Thank you. Eti ni na Yesu ye na eye papa manyame ana se enye papa manyame. O se eye papa o ba wo so mo no na mo Bible mu. Na me paso. Na me dia me wa yin. To compare mo to normal obi a media me wahi wo yansu ye wasase so mi ye be free yansu be free asase so be kono ye be nyankrofo metwe ye ho nsam ade ato ho okonfa nochi opie wo Ghana ha no de oye bonsam konfa nochi kopie wo Israel and America anko ye nyame ba anko ye nyame si Yesu be pie wo krom ha ewurade nyankopon na so bosomfo anka bi ni wiase a otumi ananto oposo bosom onu ka de o meka so ya bosom Mumma ya dwumbi adwene mu nyasa body ne bebre. Luke chapter 24 verse 44. Luke chapter 24 the verse number 24. Na o say one say. Oh Jesus say one say. Eyi ni mensem amene mo. We ni mensem amene mo kan ne bishop. Me ne mo kan ne. Me ka me kire mo. Me emperor bishop. Me ka kire mo ne say. Etwa se nya wa kiro. Se nya ya kiro no Moses mra na ya kiro de kada. Me edifo. Ani edifo ni nsem no mo kan say you twa bro no mo you twa ojan ni ade no e wo say eye ebam ne enum wo me hunu nyina ebam nsem biara ya kan fa me hu bia se ebam da bi chai o ka Bible na wow story Luke chapter 24 verse 24 the verse number 44 New Testament etifia sem no so kire onyamesem ase me kire nyamesem ase asofo bebe ni nim nyamesem me kire won ase e Christopher bebe enso nim nyamesem tie ma me kan se me kire wo anya Bible school na obekọ no ena kire se wo yo sofo Mamen can look for. Share practical work is a different from theory. Obibia oya practical work no oya very powerful and dangerous. Na theory ne so sua na ode akoye practical. Enti ube sua na ube do ba bia practical ni ono eya practical work no no twem ko. What you say? Ebra Yesu no wo Moses no ho na school we fa. But Moses, yes, go school. Wait, my school, Bible school, Kokoy. David. Elisha, wait, my Bible school, Kokoy. F.A. Abraham, wait, my Bible school, Kokoy. F.A. Meche last one. Samuel, wait, my Bible school, Kokoy. Nyankopon e frɛ no eti ye won enyame afrɛ no ene ye won ko so enyame adwuma ene ye won ya nankasa afrɛ no and now can say so crash no trouble to crash ka kokoro ene so fiam yanko ye dim 45 for no 45 Luke 24 Luke chapter 24 verse 45 chapter 24 the verse number 45 eno na obue won adwene mu eno na Yesu Kristo etene emperor bishop bi obi adwene mu ema what say chro insem na say now say one say Luke me pacho kama Luke chapter 24 verse 44 to 46 thank you I said no na obie won adwene mu enti me bia Kristofo agirifo adwene mu obompa ya che e so ko ye ebisa wo hyebre mu what you say e wo so ye ebisa wo hyebre mu
I'm probably sure only be. Maybe some shame. Me ya time no I but person the punchline back to woman as of for no confusion no. Enya basa no mo frefrem na me san. Yeah, me can say aboso se bo o mu nim nia o mo ka me kan asem bi a kire mo. Fatum mame. Asofo no. Nia wonnim no kase me nim. Nia wonnim no kase me nim. Nia wonnim no na waye. Ba wonnim a enka se enye. Ade a hu ye no me kan no kra bi a cho. Ade a hu ye no kase me hu ye. Me nim hu nim de. Nia hu de kase me hu me hu nim de. Me ni hu bofo etimi describe bofo se na bofo city. Angela menenam Archangel Sachel Raphael and Jiro. Sam Michael ni Gabriel no esonse na Yakopon bo bia fa. What you say? Raphael our medical doctor okra 4 faces. Michael okra 4 faces. Nanim ade amehu na meka ho asem. Nanim dua no jata. Nanim dua e eagle. Ne left jata, ne right na ntwie. Na natiko ye owo se na Yakopon bo Michael. Tie ni ye otimi dane tie obofo a memehu no Michael ne nan yesi fom no etise nantwi nan what no say the Bible kan ye no sa obofo mo 99 Michael ne nan yesi fom no ni shoe no etise me go drinking and you want to